एक स्टेडियम भाड्यान लग्नाक दिवपाचो खेळा खात्याचो प्रस्ताव म्हळ्यार खेळगड्यां खातीर लजेची गजाल आशिल्ल्याचे नावेलकार सांगतात। एक स्टेडियम तुमी लग्नाक भाड्यान कसो दिवपाक शकतात अशें ते विचारतात। तुमकां जर लग्नाकूच हॉल दिवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार हांगा स्टेडियम आनी कित्याक बांदलो, तो लग्नाचो हॉल म्हणून बांदचो आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें। आता हे वयस्थ लोकांक जागो म्हणटा तो होच एक खेळपाचो आनी आरोग्य सांबाळपाचो। हे आरोग्य सांबाळटा आसतना समज जर आमी हांगा लग्न करपा लागले, एक्झिबिशनां करपा लागले जाल्यार फाल्यां जर तर कोणें कितें वायट उलयलें जाल्यार ताजेर काय मान्य करून हे करची न्ही, वायट धरची न्ही। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आसा तो स्वता एक खेळगडी, स्वता एक जीम आनी स्वता एक व्यायाम करपी, ताका जर तर हाचें म्हत्व खबर ना जाल्यार उरिल्ल्या लोकांक आनी भुरग्यांक म्हत्व कशें कळटलें। जर तर तांकां इतलीच उमेद आसा करपाची जाल्यार म्हज्या कोतान तांणी एक मल्टी एंटरटेनमेंट म्हणून कितें तरी वेगळें गोव्हर्मेंटान बांदून दिवचें। स्पोर्ट्स म्हणून नांव आनी कित्याक दिता? आमचो लग्नाक विरोध ना, पूण इंडोर स्टेडियमांत खेळा भायर आनीक कसले उपक्रम जावपाक जायनात अशें कांय जाणांनी उलोवन दाखयलें। पळयात। The information we gather is that the executive director had refused permission for this wedding, but under the instructions of the sports minister, this has been allowed. Now, we are not against weddings, but we need to protect these premises. Being a sports stadium, no such events or that are non-sporting activities should be permitted here. This is a sports stadium and not a wedding venue. So, I mean, given permission by the government, but I hope the government common sense prevails and the government stop this in stadiums. You cannot have a wedding or any other activities. Last year they had a furniture exhibition. After objections, then now that had stopped. But now the weddings, if this goes on, the state of the stadium will be just like the old Fatorda Stadium. What sense is made? I mean, there won't be any upkeep. So we pray to the minister and also the government, please don't use this as a wedding stadium or any other than sports. एका वाटेन सरकार खेळांक प्रोत्साहन दिवपाचे उलोवन दाखयता आनी दुसऱ्या वाटेन इंडोर स्टेडियम आनी व्यावसायिक उपक्रम राबोवन चुकीचो आदर्श घालून दिता, हे बरोबर न्ही अशें कांय जाणांचें म्हणणें। As my colleagues have said, this is a indoor sports stadium and we should basically utilize it only for sports and not for other activities like wedding or reception or anything else. See, what happens is there are a lot of local players, national players, all sports lovers who come here at the end of the day, and one side the government wants to promote sports, and then if we don't get access to the stadium on a daily basis, then how are we going to rise up in sports? And so that's our plea. So it should not be, because then we are going to set a very wrong precedent. So keep that value of Manohar Parrikar. He has done something good for Goa, so don't abuse the things of this stadium. This is a flooring stadium, so the floor gets spoiled when this wedding are hall. You invite, when the weddings are hall, you invite the insects, lizards and all this nonsense, and the rats also, and the food will get spoiled. पेडणेचो इंडोर स्टेडियम GMR कंपनीक लिजार दिला। आता नावेलचो स्टेडियमूय लग्न आनी हेर व्यावसायिक कारणां खातीर दिवपाचें थारायला। हे दोनूय प्रकार पळयले जाल्यार सरकार खेळ आनी खेळगड्यांचे बाबतींत खऱ्यांनीच गंभीर आसा काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।